Pemirsa tambis pitung likur warsa danu yeh malet nenten kauratiang sane megenah ring desa Antiga Kelot, Kabupaten Karangasem, rauhi mangkin sampun kawah dados destinasi anyar. Pengupaya inucap pinaka uratian saking TNI miwak rame untuk melaksanakan normalisasi. Indiki inucap kewadarang Kepala Penerangan Korem 163 Wirasatya Mayor Infanteri Idewo Putu Oke, kewentanan danu yeh malet sampun kepanggih anyar, usan kebecikang selami kali bulan, kelintangin perkanti pantaraning TNI, miwakrame irike, danu antuk jimbar kutus hektar punike, keresikang nganggen alat berat, merupa jukung ponton sa konveyor, sane mersiang endut bet sane nyemerin wawidangan punike, pemargi inucap, taler pinake perkanti miwa penyarengan saking keramane, rauhe mangkin, danu yeh malet sampun ngawit kewigunayang antuk mekudang-kudang pebuat, sekadi pertanian kantos rekreasi, sekadi mancing miwa meplesiran, pungkuran, wewidangan inucap pacang kelimbakang, dados destinasi ekowisata berbasis lingkungan, ya diastun durung ketetapang resmi, kewentanan ye malet ketah kebawas dados danu kelima ring Bali, selami puniki, Pulau Dewata, Kelokta Medue Pat Danu, inggih punike, Danu Batur, Danu Beratan, Danu Buyan, miwa Danu Tamblingan. Ada kesepakatan dari masyarakat untuk membantu TNI melaksanakan normalisasi Yah Malet. Normalisasi Yah Malet kita laksanakan kurang lebih 2 bulan, bersama masyarakat setempat. Kemudian pembersihan Danau Yah Malet ini dibantu oleh Bapak Kasat, berupa 2 unit perahu ponton dan 1 unit conveyor guna untuk melaksanakan pembersihan secara cepat. Lianan punike dan Rem 163 Wirasatya ring sambrama wacana sane kewacan Kapen Rem 163 Wirasatya Mayor Infanteri Dewa Putu Oke ngicenin apresiasi saha penghargaan majeng samian angge pers miwa penyarangan aktif ring tugas-tugas TNI, media medue kewigunan pinake titing limbakang gatre, pantaraning TNI miwa keramane, antuk punike perkanti inucap patut kerak sebecik tur ketin capang. Raiswantara, Bali TV.